بله مجارا آلوزین کو PKK لحرما کردستانی دردخه ریشیم PKK لحرما کردستانی هم بری پیشمرگه کردستانی جی ام در باسی دیار بکرید بن هنفی توران بردف که پارتی آزادیا کردستانی پاکی جستودیا کردستان بیستو چار دیار بکری میوانی منه دنباش که حنفی بمخابنی و شویدن بر به ایرو و دیسه به اگرا ایری شکی PKK پیشمرگه یک هات شهید کرن نجارا یکمد دما داویده PKK ریشه خسر هزین پیشمرگه زیده کرنا آلوزین کل حرما کردستانی درد خزیده کرنا هون وی که چواد نرخین نها باشور کردستانه بله که کهنه باشور کردستانه تکوشینک به هم پا به خوینا شهیدا به خوینا پیشمرگین قهرمان هات آوا کرن و پشتی که هات آوا کرن شرط و مرجن آوا کرن از نخوازم لسر زیده بسکنم لبله او بو دستکفتیه که مزن جبو هر چار پرچه کردستانه اعلان کرنا دولتا فدرال لباشور کردستان ام باش دزانن که لباکور کردستان چه تاثیرک به ارینی دانی وگا لروجاوای کردستان جی کرد لدو ستاتویه که نه جبوی وی دناب هولدان اندانه او جی جیه که خوشیه لی مخابن PKK به شر خو هدی کشاند ناو آخا باشور کردستانه او لباشور کردستانه ری جبوی دولتا ترک کو درباسی ویره بکر دو رجی PKK به گریلاین خو و دکشن ناو آخا باشور لشکر ترک جی لدوان او جی کبن ناو آخا باشور و پیش دادشن او جی ترناکه PKK ایریشی پیشمرگه اندکه امزانن که پیشمرگه تمثیلا سروریا باشور کردستانه لباشور کردستانه سروریه که پارلمنتو هیه سروکاتیا هرمه هیه و حکومت هیه دوی که PKK سری دا ریزه لسروریا باشور کردستانه بگره از به هنک میناکا بحثا هنک تشتاب کرد لروجاوای کردستانه پیاده گو گرکو پیشمرگیان روش درباسی ناو آخا ما ببن ناو دستلاتداریا ما ببن اما وان بکشن پیشمرگی روش درباس نبون نکو پیشمرگی روش ترسیان ام باش زانن ام باش دزانن ام تاریخا پیشمرگتی وقتا دنیرن پیشمرگت تجار ناترسه نکو جبر ترسه درباس نبو جبر کو شر درنه آلوزی درنه درباس نبو دیسا دما کو دولتن ام بیجن بیانی دولتین مزن وقتا کو گوتن برا پیشمرگین باشور درباسی کوبانی ببن حکومتا باشوری و دمه ارینیا دستلاتداریا ستاتویا روجاواجی ستند هیجانه درباس بو او کنگه کو ارکوان جی قدیا جوه درجی فتلی لی املی دنیرن دیسا PKK قاشو چو شنگال گومه شنگال خلاص کریه پشتی کو رزدار سروک مسعود برزانی و پیشمرگین کردستانی چون شنگال خلاص کرن گوتن حیران ام سپاسی جوارات کن بسه این دی وکشن لبله و نکشیان حتی کنگه حتی نیکو دولت عراق جوان را گو وکشن وکشیا
كيكي حنفي دخوازم وي برسيش تبكم نها كيكي حنفي لا تبخو دست نشان كيركو لحريما كردستاني كيكي حنفي لحريما كردستاني حكومتك هي بارلمنتو هي سروري هي از بحثا تشتکی دجی بکم ام دوین سروریا باشور کردستان مشروعه سروریه کی مشروعه بدنگن ملت کرد بدنگن ام بیجن ملت کرد پارلمنتو کی لور هاتی آوا کرن سروکه کش بو هرم هاتی دست نشان کرن او حکومتک آوا بیه او حکومت temsiliyeta milleteye divê ku PKK rêzê li wê serweriya başûr bigire. كيكي حنفي دنجي مدقهيتا كيك حنفي Devleta başûr, hükümeta başûr çi biryarî bide PKK mecbûr e ku li wê biryarê godarî bike. Em bang li PKK dikin. Êdî bes e. Dev ji wî şerê ku we kişandiye başûr berdin o rêzê li serweriya hikûmeta Herêma Kurdistanê bigirin. O em bang li Herêma Kurdistanê jî dikin. Em divên bira ew pirsgirêkên navxwe ew neyekkirina pêşmerge o mesela aboriyê çareser bibe ku hêza wan xurt ve hemû dinya mecbûr e rêzê ji wan re hêşan bide. كيكي حنفي دنجي مدقهيتا كيكي حنفي كيك حنفي دنجي مدقهيتا كيك حنفي دنجي مدقهيتا كيك حنفي Keremkin. كيك حنفي نها لی باشوری کردستانی اجدر وی PKK چندین ریخستنین کردستانی هنه جرو جوای کردستانی جباکوری کردستانی جرو جلاتی کردستانی همی اف ریخستنین گوجدر وی کردستانی هنه لی حریما کردستانی دبن سروریا حریما کردستانی ده لگور یاساین حریما کردستانی تفدگرن لی دیتینه که یکو PKK لگوری به دستوردانین هن آلیین حرمی لحرما کردستانی آلوزیا درده خدوی چرچوی ده دیتناته بگرم که حنفی بله نها ام وقتا که وان آلوزیا دنیرن اب آلوزی جبو که یعنی انجاماوی جبو که سود دینه فیداوی جکه راهی فیداوی یک جخیر نخوازین کردستان راهیه جداگرکرین کردستان راهیه ام دمال هلوستا PKK جی نیرن PKK دوی واری دا براستی جی او دفتر وان تجه یعنی گلک پریزاوانا لبر چابه مرب لید نیره به پدکرا شروان چه بیه به یه نکرا چه بیه او تیرناکه به هزین روجهلات کردستان راجی ازانم کل کلاشینه وقتا کی پشمرگه که روجهلات جی کشتن اما وگاوه او هات بیرامن دیسا دما دا مزراندنا PKK دا جی دست PKK دوی واریدا مخابن قریجه امزانن کو دوان سال هفته ایندا یعنی 35 سال بره PKK لباکور کردستان ایریشی گلک هزین کردستانی ایوه دمیکر جوه بونه PKK بوان کریاره اونخو بتنه آو دکشینه آشه سر آشه داگر کران ام دوین PKK در جوی کاری ایدی برده آب راستی از جوره بانک لوان خورت و کچین کو دناب PKK دا چکل ملیوانن دکم از دویم برا لهمبر وان براین خوی کرد این باشور کردستان برا چک بلند نکن و تقه نکن از
وê hêviyê ji wan bikim. Kekê Henefî her divê çerçeveyê de dixwazim ji te bipirsim. Ez bawerim ku wê PKK gav paş te bavêje. Belê. Kekê Henefî divê çerçeveyê de dixwazim ji te bipirsim niha. Kiryarên PKK ê êrîşbariyê bi taybetî piştî rêkeftina şingalî hatin ku di navbeyna hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê bi piştgiriyeke navneteweyî gelekî berfereh û bi misogeriya neteweyên yekgirtî her wiha di demekê de hatin ku Herêma Kurdistanê berbe ewleyiyek û aramiyek zêdetir ve biçe gelo destê PKK ji bo xerabkirina ewleyî û aramiya Kurdistanê diş beriya rêkeftina şingalê دوی çerçevê de Sûdê ji kê re dibe Bi PKK? baweriya me wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dibêjin ti tiştek tesadüf nîne. Yani em bêjin rêkeftina şengalê piştî wê rêkeftinê êrişên PKK li Başûrê Kurdistanê li ser pêşmerge. Dîsa ew xwepêşandanên ku li derdora Süleymaniye, Helepçe û derûdorên wê derê bûn wan xwepêşandanên ku ne li gorî yasayan çêbûn ew jî tesadüf nînin. Evana tev plan û proje ne ji bo têkbirina Herêma Başûrê Kurdistanê û ew têkbirin jî ji bo me hemû Kurda malxirabî ye. Divê ku hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê di wî warî da hişyar ve rê li ber wan plan û projeyan bigire. Gelek spas bo te Henefî Turan peyvdarê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê Guj Diyarbekirê tûlgen.